A Crnogorski elektrodistributivni sistem 2019. počeo je sa realizacijom višemilionskog projekta od javnog značaja, revitalizacije srednje naponske i niske naponske mreže s ciljem kvalitetnije, sigurnije i stabilnije isporuke električne energije, pogotovo na seoskom području. Tačnije, projekat predstavlja žilu kucavicu razvoja sela, jer se obnovom i unapređenjem elektroenergetske mreže stvaraju i uslovi za priključenje novih objekata i otvaraju mogućnosti za ruralni razvoj i ljepši i dinamični život seoskog stanovništva. Sa nama u studiju je šef Centra za održavanje 10-kilovoltne mreže, koji je ujedno i operativni menadžer projekta, Ivan Brajović. Dobro jutro i hvala puno što ste sa nama. Dobro jutro i hvala i vama na pozivu. Evo i uz neke predivne kadrove vidjet ćemo kako sve to izgleda koje ste nam donijeli, da nam kažete šta zapravo predstavlja projekat revitalizacije. Pa projekat revitalizacije jedan je od najznačajnijih investicionih projekata koje CEDIS realizuje. U projektu je predviđeno da se revitalizuje 10 kV i 0,4 kV mreža na području čitave Crne Gore sa posebnim osvrtom na seoska i ruralna područja. Projektom je predviđeno da sa projektom smo krenuli u 2019. godini, nastavili smo u 2020. godini i neki plan je da se sa projektom ide bukvalno dok naš posljednji korisnik na mrežu ne bude imao sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom. Pod radovima koji se podrazumijevaju ovim projektom jesu znači zamjena svih dotrajalih dalekovodnih stubova, zamjena izolacije, provodnika, konzola, uzemljenje na čelično rešetkastim i betonskim stubovima, za niskonaponsku mrežu također zamjena svih dotrajalih stubova, zamjena golih provodnika sa samonosivim kablovskim snopom, sječa rastinja ispod trase dalekovoda i niskonaponskih mreža i svi ostali radovi koji su predviđeni prilikom obilaska i snimanja dalekovoda i donošenja tehničkih rješenja. Ovaj projekat, ajde kažem, ovu realizaciju revitalizujemo kroz nekolika velika projekta. Jedan je projekat revitalizacije srednje naponske i niskonaponske mreže, gdje imamo potpisan okvirni sporazum na 2 godine u vrijednosti 22,4 miliona eura. Drugi je projekat revitalizacije srednje naponske mreže, gdje također imamo potpisan okvirni sporazum na 2 godine u vrijednosti od oko 4 miliona eura i te radove za nas izvodi konzorcijum od 3 naše domaće kompanije. Uporedo sa tim radimo revitalizaciju mreže i sa našim snagama, dakle zaposleni iz CEDIS-a također znači učestvuju u projektu i izvode radove na revitalizaciji mreže. Dobro, na kojim se dalekovodima trenutno radi? Pa ja moram sa zadovoljstvom istaći da bukvalno čitava Crna Gora predstavlja jedno veliko gradilište kada je u pitanju revitalizacija mreže. Kada je u pitanju revitalizacije gdje radove za nas izvodi konzorcijum, trenutno se izvode radovi na dalekovodu Velimlje u Nikšiću, Lijeva rijeka u Podgorici, Biševo u Rožajama, Gornja Morača u Kolašinu, Boljanici u Pljevljima, Hoti u Tuzima. Prema nekim dinamičkim planovima koje smo dobili od izvođača, veoma brzo bi trebalo da krenu radovi na dalekovodima Virpazar i Ostros na području opštine Bar, dalekovodu Lipovih na Cetinju, Mrke Petrovići u Podgorici i dalekovodu Konjuhe u Andrijevici. Kada je u pitanju revitalizacije gdje radove izvodimo mi, zaposleni CEDIS-a sa našim snagama, trenutno se izvode radovi znači na dalekovodima Lipova, Ravan i Liverovići u Nikšiću, dalekovodima Cetinje i Meterizi na području opštine Cetinje, dalekovod Dušići u Tuzima, dalekovod Danilovgrad iz Podanja na teritoriji opštine Danilovgrad, Luge u Beranama, Štoj u Ulcinju, Biserna obala u Čanju, Kameno u Herceg Novom, Gornji Morinj u Morinju, Skrbuša u Kolašinu, znači dalekovod Višnjice u Pljevljima, dalekovod Tušina u Šarniku, kao i na mnoštvu stubnih trafostanica i niskonaponskih mreža, to bi sad nabrajali. Da, potrajalo, da. Na nekima je zapravo već su radovi završeni, je li tako? Tako je. Obzirom da smo sa radovima počeli u 2019. godini, trenutno su, kada je u pitanju projekat revitalizacije srednje naponske i niskonaponske mreže, dalekovodi završeni radovi na dalekovodima Grahovo u Nikšiću, Slav Zete u Danilovgradu, Dolac u Beranama, Gubavač i Tomašev u Bijelom Polju, Krute u Ulcinju i Bijela u Šarniku. Kada je u pitanju projekat revitalizacije srednje naponske mreže, znači završeni su radovi na dalekovodu Vrela na Cetinju, Podgorice iz Danilovgrada, dalekovodu Krivošije u Risnu
i Mavrijan u Ulcinju. Kada su u pitanju dalekovodi gdje radove izvode zaposleni CEDIS-a, završeni su radovi na dalekovodu Povija u Nikšiću, Miljkovac na Breznima, na Pivskoj planini završeni su radovi na dalekovodima Babići i Kneževići, na području Zete završeni su radovi na dalekovodu Mateguži i Radio Predajnik, završeni su radovi na dalekovodu Šas u Vladimiru Nadovak Ulcinja, dalekovod Borje na Žabljaku i dalekovod Komini u Pljevljima. Kao i, kažem opet, mnoštvo tih stubnih trafostanica i niskonaponskih mreža. Eto, da informišemo i naše gledalce da ćemo jednom mjesečno ih upoznavati sa svim detaljima, jer je zaista važno da samo ne čitamo, eto, obično saopštavamo gdje, kada i ko neće imati struju. Evo sad upravo i slikom pokazujemo koliko su zapravo i zahtjevni ti radovi i koliko će zapravo stanovnici sela imati dobrobiti od ovoga. Puno vam hvala što ste danas ovu priču podijelili sa nama. Hvala i vama. Hvala.